barang panas. Yang ini untuk lelaki, kita ada LV Gaston Wearable Wallet. Macam pouch macam tu, you boleh pegang macam ni. Macam ikut suka you lah, pegang macam mana kan. And also dia datang dengan strap, so you boleh pakai as a sling bag juga, crossbody bag. Also dia datang ada pouch. Yang ini adalah limited seasonal, limited edition season. This one kalau korang cari kat mana-mana dah tak ada lah, sebab limited edition kan. Tapi kita ada. Also dia datang dengan full set. Tak silap saya, owner ni dia memang tak pernah rasmi lagi lah, tak pernah pakai, duduk dalam kotak tu je. So you, kalau you tengok ni, you tu skip kalau you tengok yang ini, memang laki sangat-sangat kalau Grab. Sebab apa? Kalau dekat kalau dekat HQ berapa kali kejap. Sebab kalau dekat retail harga dia tak silap saya RM11,000, tapi kalau dengan kita nak bagi harga cuma RM8,990 sahaja. Datang full set, sekali dengan receipt kalau tak salah saya, sangat untung. So korang boleh Grab and boleh dapatkan harga lagi berbaloi kalau korang redeem promo code dengan kita. Macam biasa, boleh pergi profile kita, tengok promo code apa you dapat dekat bio, terus DM kita.